Kardom aprang sige nili karbiang long arat doan phanta kardom pa igi lo kardom si nili YouTube channel long nang kelang dun tum an phanta suri akang hon pajir lo nasi tini bangke esi blog manai bung ma the amal hamren nang kijur ma da circuit house abang lalo circuit house bang nang thailong lok lo lasi circuit house la district ya west karbiang long hamren lo lasi laso ahem ko an ma mimi lasi angkon pipi ma keme laso na paklain phan sipi ni laso blog bang mangai chu ik lo kardong bang ikha pan ke la ke nali tum to la ikha la ke aget lo kuli bang yo lasi ikha na bang ikha lo puge isi garden asom lo jo mir hai ta i lo mi lo pan ke da alon nam kina bi ma ni kai no Dante nam senang arlo kan makin ni kai no nam senang bangon nang itu ntar nang ina na mega messenger tame arko bon adho amir long bang ke atap long ke do atap do ko amir bang khai mir mesen ason le pide ibida ke la ni ngarong ko ati mir bang ke do te ni lo jo tame safa le ati non bang ke la soy yo kalam se jo mane mir lo asap tapi non ili tum garden le la isna tum ta garden da lam na ko pipia mir ma do la pen kon vaksi lang ni ma lam sina garden bang ke mir bang ke dojo aku welang bon rokom la mir bang ke la pen dak bang ka me asap son tami me pami chera son te silon la pen apu na tuta lam sina hai mir la hai ko pia mir na me na chini ne de mo chini da la komen long nang tin tha ko mari la ta pia rong ne ho na chini dun de la ne la pen mira do jo tami sapap frui pan frui ning ko lo la ben hai ta mir lo hai ke pu ni alon la he pu tame adhok long ave wang ke long le de lo la si ida ti ke lo ni la pen bos da omoi lo jo bosu ge no lat lo bon hai mi o son de lang mi o ji la pen doran nang ko lang mi o ji no nan te ave akong no se so theng pi rong mang ke lang me san lo kip kip or mang ke di oding sik an ko marli di oding o apen garden na long mir bang lan do ra ribo pan te dar ma ingam ir jo ang nim mi o la so mir men ke mir ri dok po bon lang mi o ang nim da mi o mir ri dok po mi tu tame sapha lep te mi o ila ekdom tuko ane kuane tona mir ang sela jo la pen pang khai bom bila jaki mir e bom son te mi o la si asap sama nang paklang lo yo dak office ko pima ke me kai no la asap sam paklang lo la pen mi o e son lo la pen non na mang ke lan si pinya blog ma pa jut iglo la si kadu we anda kelang tum phang anta nilihin pen ning insam lo la si monom philang thulong bom phan subscribe dik tha like te pik tha la pen comment nang pi vek tu me lang no sam nang pining ko mari kardong